Anda mesela 60 yaşına çıkan konukta bir çağrı konkanlılarından düşün. 60 yaş Bayraket yenilisi Bayraket Bayraket'in slide show'undan konulmuş. Hayatımın karasas karasu canıcı hayvanlarında imam. Günden gündeye çare Hayda barba kandayındır Vay Baraket'le çok rahmat. Apağınızda rahmat et, Kudaylı kulağını suyunsun. Tuğulgan günün kutlu olsun. Ulu qarşılıqqa, dövlötlü qarşılıqqa jet. Evet, tegiz odat, kol çap, kuattat, koşutat durağız. Şaşkıralar kutlu olsun. Jana jogorda aytылгандары ayana ошо. Алардын урматын билдирip, ошолорго келин алып, кыз алып дегендей жакшылыктардан bir жашка берет деп кандык оңой менен деп ошо жакшы баардыгы өрүштүрүлөр. 60 жаш болуп да 70 келип келе. Агай Кудай берген жашын жашасын. Kol çağırlar, bir жылды. Ушул жакшы дастурканда жакшы даамсыз жакшы ниет менен келип жакшы ниет менен жеткиздиктер. Göz ağray kimde sende Bağdan çok şıksırdı 60 yaş, az bir yaşındayım. Ben 60 yaşta koşup yaşap koysam aklına. Barımızga bar bolu Kalbimdenin yanımda Seni canımda sevgimdim En güzel yanımda Bugün 60 yaşına çıkıyor. Yaşınakta Araplarından ошол энергияны ташып турганлар дагы 10-15 жыл жакшылап энергияны жумшап иштеш керек. Мектептерди чыгар, жанагы өзүң каалап эмне кылып жүрсөң ошолордун баарына жет. Мына кыздың дагы өзү жашынакай болуп көп жерлерде аты чыгып келатат. Анан кош кызына дагы калып деп айтып койду. Жолу даңгыр болсун. Жашынакай болуп ушул атамдын эсмин улап кетип анан эмне дейбиз туугандар макетти мактай турган бүлөк экен убакыт болсун Оңой эле келе калган жоксуң. Таштак жолубасты, суу чечтиң, кырга чыктың. Мына ошондо 60 жашка келдим, 60 жашын так кыргыз чоңсу болот, кыргыз чоңсуна турасын алдым. Buranın жақсылық берсін, ойлауына бастапқаттар бары бұларын қауылысын. Еннен қойған темасымыздан бары бұларын қауылысын. Шыншылдығы, тақтығы жағынан бір әмелерді айтқым келіп отыр. Көзін көріп мақтағандығымыз Қырғыздың бейін чоң сапаты Майрамбекте да өзі сауырды жігіт, салмақты, қандай жағынан айтса да жарашады. Қандай қалып дегенді білмейді. Чын. Жүрсөңөр экен бар болуп Kültür var ya, şunlardan koyun. Aman bolu altın bolgun başınız. Mına bugün 60'ta yaşınız. Kutlukdayız, kutlu olsun toyumuz. Çın soluk özümüzde kalayız. 60'tan 70'e barınız. Anda dağı biz geleli barınız. Ak niyetten kalı aytı oşunda. Aman esen biz bololu jalpağız. 70'ten 80 yaşka jettiniz. Kazan kaynap dursun hepiniz. Aksakaldı ata bolup törlerde kadırmandı karlığa jettiniz. Bayram Beke 80 yaştan 90-100'e çıkınız. Oşunda da şandı çıkıp ırığız. Toyda çıkıp kalı aytıp ırdaydı. Aman bolu oşul gezde bağırız. Daha bir yolu tutuktayız. Kızıl bol kızıl
Дастартан сен жашыңды көп жүрө берели. Көп жаша, эч болма, жамандыктар болбойт. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү кеченин катышуучулары, биринчиден Ноорус майрамыңыздар менен куттуктайм. Эми маке, кече эле чүкөйлөп жүргөн балдар жактында бүгүн 60га чыгып отурасың. Тоюң куттук болсун. Жогоруда айткандагыдай сен өзүң жөнөкөйлүгүң, сымбаттуу жүргөнүң менен элге таанымалсың. Сен мээңде Кыргызстанда тарыхта жок, китепте жоктогу тарыхтар бар. Аны биз практика жүзүндө көрүп жүрөбүз. Şu örgünün öz olmuşların hurmatçıyım görüp deni soğukta ömür sürüp yaşlı aytpayt ardaqtуу сыймыктуу чоң аталардан болуп жүрөбүз менен тилектешим. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, Ноорус майрамыңыздарны маке 60 жаш толгонган болсун. Жогоруда сен жөнүндө көптөгөн нерселердин баарын уктук, калыптыктердин баарын уктук. Мен сен менен таанышкандагы кезим кийин болуп калды. Мен атам менен биринчи таанышкам, сол менен атам менен апамдын колунан чай ичип, Артында ечип, жолуңду улап келген кызым менен биринчи улап катышууларга ак жол ачып, менин кылган эмгегимден акы бетип кайтарып, şu kızlarımdan көп жетишкендиктерин, ийгиликтерин көрүп, шулардын бактысына балкып эле бактылуу өмүр сүрүп, дөөлөктү калыбыкка жетишимди тилеймин. Ушуну келебесин дагы калемин курчуй берсин, сенин жаңылыктарыңды, кааларыңды көп окуп турабыз. Анан ушунун баары элдин биз эле эмес, элдин баары ушу сенин кааларың аркылуу көп нерсени окуп беришет. Дагы чыгармачылык өсөбөсүн, өнөбөсүн. Şol balaklardan neler çöğünün jakşılığın görüp, sıyının iyisi olup, törünün görünü olup, balpaygan, aşkol, aksakal aşkol, şu devletli karlık acı. Koçkaray'ın ardaqta tuğulu, Kırgız Respublikası Üniversitesi Sayısının müstözü Bekkambayev Mayramak Sabıcıнович. Урматтуу Майрамбек Сабыжанович, сиздин ушул жашка чейинки жана азыркы мезгилде да мамлекетке, коомго жасаган иштериңизди, чыгармачылыктагы эмгегиңизди районубузда эне жакшы билишет. Ошону менен катар биз дагы сиздин эл үчүн жасаган эмгегиңизди баалоо менен бирге бүгүнкү 21 март 60 жаш кутлан курамыз менен куттуктайбыз. Мындан аркы жашообузда уул кыздарды, небере чөбүрөлөрдүн жакшылыгын көрүп төрүндө отурбуз. Sizge çın densoğluk, uzak ömür, vakıvat yaşayın, sizge köptüğün çıkarmacılık, iyilikte bir alayız. Baştaşlarına atmayın. Ey hareketi süper. Kol çalılar. Негизи биз ойлондук көпкө чейин кайсы белекти берсек, кандай белек берсек деп, анан сиздин бул дүйнөңүзгө да жана акыретиңизге дагы бирден бир Аллахтын сүйүктүү бир жерине барып келсин деп, сизди болсо ушул жайында же күзүндө сизге умурага белек берели дегенбиз. Белегибиз даяр, бирок тилекке каршы азыркы дүйнөлүк жагдайга байланыштуу биздин белегибиз бир аз кечиктирип калган болчу. Анткени дүйнөдөгү кырдаал барыбызга эле белгилүү да, ошол себептен сиздин умурага сизге атайын жолдомо, Кудай буйрса дүйнөдө тынчтык болсо, сизди Кудай буйрса умурага балдарыңыздын атынан жиберебиз.